Pemirsa silih tunggil genah suci ring Bali sekadi kewentenan ring Pura Desa, Pura Puseh miwah pura dalam pengautan Desa Adat Bekul, Desa Penatih Dangin Puri dan Pasar Timur, sane kantun ajak ngelestariang struktur kerajaan. Indek keperluan pura dalam pengautan kripto oleh krama perantauan, rawi mangkin krama desa adat kantun ngaturangaya, sejeroning nyanggro upacara pedudusan agung Manawaratna, miwa tawur agung balik sumpah, ring pura dalam pengautan tanggal 21 Juni sani jagirau. Indek keunikan pertama, natar pura kayangan 3 dados dikiring wawidangan Banjar Bekul, manut jero mangku dalam pengautan, imadi ngaciran, mawinan pura kayangan 3 pindah ke pesuecan saking Raja Kesiman sane menggenaring penate majeng krama perantauan sane kagingsir saking Tembau. Kaping kali sawilang pura medue pelinggi anutin struktur kerajaan saha medue pengayatan kawitan samian soro ring Bali. Sedurung ranjing ring jabe tengah pura, umat patut matur piuning ring pelinggi Ratu Ngurah. Pelinggi puniki menggenaring ajeng pura desa Puseh miwah dalem. Raris ring jabe dalem, wentan gedong pelinggi ide betara desa Puseh miwah dalem. Sane kaitarin pelinggi para mance persanak ide betara saha pelinggi samian soro ring Bali. Wentan talar pelinggi Ratu Mayun, sane kanirga mayang pinaka wakil raja, Ratu Gede Penyarikan dados sekretaris, tu Ratu Sedan Agung dados bendahara. Pertama Padmasana. Nggih. Gedong pelagi hidup bertahan dalam. Us punika Tajuk. nggih patut. Pemilik. Nggih. Punten. Nggih satu begede Nusa. Nggih. Kancung nika pro manca sami niki pro putra sami. Putra. Niki samian pro putra. Putra Ratu Gede sami. Dan dalam. Oh dalam nggih dalam. Samian putra. Nggih. Wonten pemayun wonten. Pemayun wenten nika pemayun. Penyarian wonten nggih. Wenten. Yen bendahara napa rana sedan nggih. Nggih. Sedan seperti bendahara nggih cara mangkin nggih. Nggih tunggulah nggih. Nggih sira mangku semua sira mangku. Pura dalam pengawatan desa adat Bekul, keuningin wenten pelinggi Ratu Dalempet saha Ratu Berayut, manut jero mangku dalam, maka kali pelinggi puniki sampun wenten duk pura inucap kewangun. Ake krama ring penate miwa saking duro penate sane mersadayang kenak saking mekudang-kudang pinyungkan, tios punika ake sane ngaturang sesangi mang dane side kepice pertisan tanah. Niki uwad saking pulau pertama pun wenten niki. Pertama sampun pun. Nggih. Wenten nak mapi nunas napi sambor iki jero mangku. Pertama nggih. 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 Wenten pice kagem pertama. Di kacingat yang wenten pelinggi Ratu Berayut menggandong anak nggih. Wenten tak suwida iki nen. Nggih. Wenten napi nunas jero mangku. Akeh berhasil nggih. Nggih. Ini keperluannya nih, bendesa desa adat Bekul, Madi Liar Temawasang, desa adat Bekul, embah saking krama perantauan, duk warsa Yudomas, luwiri rau saking Bondalem, radis megingsir ke pengawatan Bangli, dados abdi Raja Pemecutan. Krama inucap radis kepice genaring Banjar Tembau kelot oleh Raja Kesiman, radis megingsir ke penatih Jalan Siulan, wawuring warsa Siu 954, mesikian dados desa adat otonom ring Bali. Suejo, Bali TV.